mpanyimfo nyine ɛda ha a ɔpanyine Anthony Forson wɔde atodwa wɔ sɛ ma na lawyer for ma no ebi mu hɔ mo ntade na ɛyɛ ɔmo hyɛ no wɔn ya na ha adwen wɔn sɛ lawyer ni ba wo bɛkɔ court na bɛhyɛ atade na afɛ mpokua obum ne ade egugu wɔ ne ade wɔn ɛkɔba ne sa na ha adwen no so se didi asɛm no so ka sɛ ne no ɛkɔba ne sa na ha adwen why no kra ni timi cho contempt of court me George a me tie dwam na me be di asɛm na lawyer abaya esisi wosa esisi ho na me sidan ebu attention na sɛ no so ka ho ti di oka na kuya ti di oka no wo president wo panyine ne se etia wo mmra lawyer ni die wo sha atade a wakata oboso kama what you say emema na satade tutuma no kosi wo mom na se na mamenya story no na wo tete me what you say me story na me ye no so ka asani no what you say story na me ye no ejuwe chronicle and what the about say stop exposing your boobs in court. Bar president advises female lawyers. It ne ho sem no no nti we lawyer ni ba ti se wo kwa hye bengon uni bengon bengon utuma na de amia wo mene na fe ye hu se wa dress yi na wo de abnya fe na wo ba be ye ayi ho na kwaku se gona de dey so se oba lawyer ba indeed wo mo ankasa so mo taade no wo ma tutuma manesi wo mo ha se na wo mo be biom de bo mo komu na da so kama na ye fine wusia na ode ni robe no aguso kama na de no so e fa hin de kosi ho enti no wode honsema ba na mali ku no ho asem no ena yasiku makers no se de omo se omo baji atum na ya ma omo ultimatum ne kire se ECOWAS mpanyufo be hia Ghana no omo so omo pew omo mpew omo na atumi na ni animanimu ya farmer civilians na asem enfa na asem konti ene de obokrata chronicle ene de aba ase no akuli da no ono so ba Ghana bi o ba Ghana Daily Graphic anopay ono so na he ode abesa ye o for ni edin o waba mi ba na so oba bi oba meeting Daily Graphic enso so e de ensem kroye bi na mo de anopay wa show animu ha se kakraka was hand over to civilian government ECOWAS leaders urge Mali junta no eye asama kwakudi wi esese ya seje onte no ho asese adentina junta leader no oba bi waba wonte ase a so oba ne ase marama no ese wonko ne nimanimu ye no wonko dane amamuo no emfama civilian government sebe ya mbetimi aye ntoto ya wobeto aba e wo Mali na make say wo mampani Keita de wo mahye no ama na choro e de ne sase nkrata se wasake no ho ena matekura say Jamauda hospital yes wo je ayarehwe e wo country bi so enti ade no emudwe no na Daily Graphic katafa to so edu ensia na wode aba na asem no edanimu ase no akruche ensem na gu katafa to so edu ensia honom wose parties express mixed views over filing fees and say na no juada ma me Mensa asem ode beto dwan presidential filing fee 100,000 Ghana cedis 31 billion and parliamentary filing fee 10,000 Ghana cedis year 100 million eno no ojesa manyoko ahodo no wo mo adwene no esisia pa saa ama obia e kire na adwene efa ho na make say LPG oso eshada nyi hu bia sa ena APC wasi ehu ye gitumi amanyosem mutumi e de ama esikafo ama hiafo wo ye hie ne se wadwene mu do wo nimdie wo nyansa ese wo no wonka ho bi eno so no ena NPP amanyoko no Evans ne makon enso wache na adwene e wo ho ya wo mo so dia to dwendis so akasa ya wo mo che se ye sanjina ye yesi ya mfre wo mo wo ba bia nto mo ni mo hwe CPP kra de so wo mo ba demonstration pa no de beta tai maami je Mensa na busua na ekuya na person di mampani na wonya 100,000 Ghana cedis na woni mbre na wonim se lecturer bi no amene ne kasa ye listen so person di mampani na wonya 100,000 Ghana cedis let's win him re sa na lecturer na kan wose ono kra di sakura ye di agrana Dr. Tanko wose esakura na wo person che say wo person Ghana nyo man keto wose wo say country ya menente so mame ko sije so CJ said you see Casaroni 100,000 you be sure butom ne there be so no can me gaza me pe mampani there said you see Canada CJ can so president and the guy was
no one dey. So when you me see say some be man pania. CJ 100,000 enyem sika. CJ wunya nru ho. Wodru ho no mo a etwo anyine ya yempam ne danta. Me da so ho. Wunya nru he die. Ba wunya nru ho de. Sa wunya nka so okoye. Ba se do se na de obetimi agiga pa na no priamo fufu so. Kwaku no kosem ni so pese o ye Ghana mampani ne se wontumi nya 100,000 Ghana cedis. Enfam file 100,000 Ghana. Kwaku wenye cash bia. No so 100 million are 10. 100,000 Ghana. 100 million are 10. Abakademi soko na Abakademi soko amamfo ye no we eska ze mayira me we fa find na chat na sorry ana CJ mama nyi we graphic ya say ayi o telcos no tractors yete so no efri enura o ma start ama na ye adwuma minim kwa befa so ye bekwa measure say ampa the radius ye behwe ye say almost start I start here adwuma no say start here ye be monitor na ya hwe total creditor kane no mini zodo a na edie no ya no wa hwe say ebia sisei no so atia na say wenum de hwe no mo de bribri ye no so ye hunu hwe o ye hwe ade ye tum kura wo hunu akwe ye hwe wo de ye hwe na the finder the obokrata and ye di two upon the finder and what they want some about better mountain, you say a zip line, deliver enro, and no matter what why, you the woman from the one submit me Karama 162,017. I had the Aginipa 961. The facilities 961 and into we zip line no not just a penny for just a boy the finder and I don't want some abba now the obokrata no inside the faso and what they are better mountain was a Western Regional House of Chiefs expresses confidence in Cocobots intervention and no ewa hakratafa etoso baku mienu kratafa etoso num eho enewo na matankunya omo atoye mantamu ene ne wode sma baba tudwa so se de no masi kwande koyem na ode no ho ya ojebi a wotoso mi no ye manhene e wo sahwanwa so wono kura na nan matankunwa omo atoye mantamu wo panyimpa woda wo ma no wo se ne pani kohwade yesi afra bibi solid shoot virus Aches and Coco Kwane Cano, say, say, woman for Coco Pa, what I want to moon. Now, Coco bought for the normal go up on the son and Anamzo, my idea. Okay, Obzo to chapel Fua Pa. Yaka Cuckoo board as me, my mencha, Minia Fifi Boafu. And the air swording also a year better bay any Christmas, as I can ponus, Yaquan, Bepim Sabri, Yenya, dual carriages, and tea almost a year, near Quayanim. Obidum ye kwa kwadu kumi na na kwa champa masa fadu na de bonkata na poso e de e ba ye